Biz Айкыш көйінде болынамыз. Бүгін мұнда ифтар кечерілежек. Менің артымда енді азырлық кете. Да бірқач ел евелсі, бұл ерде ескі бір бина турайды, ама бұл вақыт ішінде ерлі мұсылманлар яны жамины құрдылар, яныдан. Ве бұл сене бірінші сефер олар мұнда ифтарларны кечерелер. Для местных мусульман особенно радостно проводить ифтары в новой мечети, ведь все здесь они делают общими усилиями. Allahu Teala'nın yardımından bu caminin ende işi bir 80% işi bitti. Onun için niyet ettik ballar namazında, iftarında mında başlayıq deb. Mana bu yıl birinci seferi özümüzün camide iftarlar geçirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. После заката солнца звучит эзан, и мужчины спешат на намаз. А после все вместе приступают к приему пищи за общим столом. На ифтар собрались местные жители, а также гости из других сел. Адамдар келе, дин қардашларымыз жоқ, ораза тұтқанлар да жоқ. Бин шүкірлер olsun. Кішкене балалар да қатнаша ораза тұталар. 4-ші енді ифтар кечереміз, бұл кісмет olsa olacak cemide. Sofralarımız dolu ola, şükür Allah'a. Ben sıcakta oturayım, sıcaktan misafirliğe geldim. Aş sular pek bol yeterlik. Sağ olsunlar, yapkan da, kelgen adamlar da. Мечеть мусульмане Айкыш строят уже 2 года. Она будет вмещать более 150 человек. В строительстве участвуют все неравнодушные местные жители. Чтобы закончить работы, им необходима наша поддержка. Koyumuz pek aktif iştirak edeler. Herkes kenardan yardım kele. Kenardan da sağ olsunlar Müslümanlar. Çoksa özümüzün işke koyumuzun balları bütün işlerin temelinden başlap topyasını kapatınca özümüzün ballarımız, ustalar var bizde, cemaatimiz her şeyde iştirak etti. Bizde bayağı işler yapıldı, yani bu bina kuruldu, kötürüldü bina. İçleri şkaturka hepsi oldu. Şimdi açık toktağı akçı yığamız. Отделка bizge içten yapılsa, yani işte içi çalışıp başlasa, son dıştan уже şkaturkalar yapıp kalganı yapılar. Kısmet olsa kışkacız yapmaz deyik, onu bitirmek isteyik. Sonunda az bar da var, bunda iş yok. İftarhane kurmak gerek. Помочь жителям села Айкыш в благом деле можно, перечислив средства по реквизитам.